Ja sam Andrija Pavlović, profesor sam matematike iz osnovne škole dr. Jovan Cvijić u Smederevu. Poznatiji sam kao profa jer sam kreator i vlasnik YouTube kanala, jednog jedinstvenog edukativnog kanala u našoj zemlji sa preko 400 videa i skoro 4 miliona pregleda koji je pomogao dosta našim učenicima i nastavnicima u doba pandemije da prebrode sve izazove koje je to novo vreme nama donelo. Na Međunarodnoj olimpijadi održanoj prošle godine od preko 100.000 učesnika, moj rezultat je bio u 2% najboljih učesnika na svetu. Vrlo sam strastan profesor, posvećen sam tome da pravim jednu podsticajnu i pozitivnu atmosferu za učenje i negujem vrlo jake emotivne veze sa mojim učenicima koje su osnov za naše napredovanje. Veze pune poverenja, pune razumevanja i otvorene komunikacije. Moj cilj nije samo da naučim učenike matematičkim konceptima, već i da im usadim jednu životnu ljubav prema rešavanju problema i jedno samopouzdanje kada izađu iz učionice moje koja je nekada na YouTube-u, nekada u prirodi, a nekada i u školi, da izađu iz te učionice sa velikim samopouzdanjem za rešavanje problema koji ih očekuje. Iskreno nisam siguran kome je kandidovao za ovu nagradu. Ja ovim putem želim da se zahvalim toj osobi ili osobama, jer sam dobio priliku da budem deo jedne neverovatne stvari koja se dešava po prvi put u našoj zemlji. Možda u nekom trenutku i ne znam i da li zaslužujem da budem među ovim ljudima, jer su to sjajni ljudi sa neverovatnim pričama i zahvaljujem se Fondaciji Ale Kavčić i žiriju koja mi je omogućila da budem među ovim prosvetiteljima, u polufinalnim prosvetiteljima. Ova nagrada je nešto zaista jedinstveno i mislim da su svi ovi ljudi jedan posebni svetionik koji mora da nastavi da svetli u našem društvu.